Mayam Bukrum Zari, Domning Biribus Impact News ni, I Joyce Ru Shamna Impact News ki Manung Hunada Taram Nokchari. Manipurda Togliba Irang Asida Maram Oiraga. Lamdamasida Laiba Mioi Singi livelihood se totally mankre. Relief camp the Laiba internally displaced people moigi livelihood si mangkre aduga lenga ki site gi moida tingbangani haina lakra pigani haibagi laukthokpasu laikre aduga moigi source of income phangna bai damakta training tauba adagi stall kumba sembiba sikumba pausu laire adubu relief camp da leiba displaced people khaktana tabida manipur asigi hozik periphery da lairiba miam khunja sing moigi source of income di laikhidre aduna hozki hingnabagi lanfamda haibatare hozki lan marak sreisa hingnabagi lanfam amasu thengnadaba tangai fadre aduna akhoi ngarang yamna nuaitaba incident thokiba Bishnupur district ki manung chanbada hozik yamna anangba lairaba imung amana imung je kamaina pugani haibagi adukumbagi situation lak matamda firewood collect tawbu chatkiba moibusu tamthin hatok pirakpa aduna lamdam asil lairiba not only displaced people but everyone in the state businessmen dagi kaithel phammiba mioi sing imai ben sing adagi small business achauba dagi macha tawjariba miam loina ware aduna lengang na kari tawfat kano paikhat measures paikhat pham thokpage haibasisu okhina hangningai oiba wafam ama oiri aduna ngasi okhina puzarliba topic multi-faceted economic ramifications asida manu huna khana binaba election biriba khoigi guest ahan bada ehake right makta election biri oza Dr. Chinglen Maisnam professor economics Manipur University oza butaram nokchari mayai thang mada election biri oza maibam dhanabi mite editor di huyanlan paudagi oza butaram nokchari and on my extreme right election biri madam thokchom Sujata convener imagi maira Madam Musutaram Nokchari. Nasigi ahan ba wahang asi ha Madam dadum lakcharage. Sine khoi ni lan se horok pase megi tang om de huji thani pan gi mathak la avne avafne lauzar pasu khoi kan na dum lauzar pani sarkar se ado sarkar se taroi na ta da begi pot amorom da chale hoji ji ngrang thoiba nahan thoiba pot to taseng na leitab de gi ne ba moina sinyan chale do Modi relief camp the may tower lap of potu the gi oina sarkana oina ulereba adu gi benefit area the labor missing busu ubi the put on labor mian oina mateng pangba adagi no bhado moi kendri gi MLA the kaida amathangala kanda masana directly city victim area ni haraga moina yeng bibo poti letreba sarkar di pura totally down fall oreba neba lo su fall ore loy oreba neba sai sa koi husi praja se am gyan ta ba madar ka oreba kul akoi ki security advisors isu simatik chadra ba mineba matik kamai chai hai don thani pan hen si continue chatha le hen ba posi da gul kamai na khoin matik chai lau doino ba aduna ngasi so koi unagi ni chacha bane ba maramdi mi sidraga di my security se chap chana thambangam de ba suppose yengo more da koi hana changbangam da poto anandu ne hek sigra kan matung da di moi directly thabak to we ba mi sira kan thabak to ge ha ba pot le re ba mi oi begi mamman jingwe kesu leitana uiba si dagi ne ba khone saise mamatik chadra ga di ma han gro ha ba pot singa si koi demand to ba chalu bani ma appointment singa si phangak ta bane ba maramdi moida sanari ba center na sana ba pot si da moina sum ya la ga khoisbu lai devi ra habanda khoi gi pot si lai devi in usal e ba moina lai devi in urap paduna ne ba khoi gi kesu leitre ba mi oi begi mamman se si ne ba sarkar no uri se huju moi bot khomjen da loi leiri mai kendra gi mera pa bi ke kau dana daureba adui polom da sum chatle ba huji oiri ba victim area gi situation is disuing no motabo on level cm na karam kan open khege ne lane horo pa gi adum ba victim area da adui gi cd si ju laira ba ngata oi leba ne ba ngasi bong yem biru so si gi ba mi mung sin du laira ba ngata oranga ne ba adu gi no motama wa hayam na haide ba on level cm su ngaire koi party president su ngaire ama su ngaire karigum imta tawdeba nahan gi diyo sing du chanbado moisu thawai du khubak ta hapagani moi chani do adogi amusu amaron da du da jan regimen leiri ne ba dilo moi gi mita cham difference leira ga lei ha ba leiri ba potuna madu to bangam ji kai gino ba yam da sidai is da di khoi seng have the state na su honorable cm na su yam da sei se yengbam thok paning khali masida manan thok pa tara ga di mathang the next da mai pamjari ba poto bjp na sarkar pai ba do or have a post a hijagi praza was may hogi saw up neba the habido saigi hambada income dependent hamibido
Manipur income haigara government gi linga ki adugula nai mi singi su samsa income hai sing si tuna but government gi su aduga Manipur de laibiriba Manipur gi miyam gi su income haiba potu madi ani maksi yam thina soe oja sengle ne hena concern ni horen haibirak pai ko aina khangjabada lansi mi ahum dagi thorpani ngasi January gi tang 12 ni January gi tang ahumda tha nipan mapung phare huzik tha nipan ga numit nipani changsal abani tha mapan changsal abani masi me ahum dagi hawdinge mangda akhoi huelan pauna report khara akhoi fungjagi isam samna power department da electricity department da me ahum gi mamang da kara amba income do huzik adu yobu ngamdre huzik adu yobu ngamdre mapani gi mai lei Manipur mai lei sinai NSP sine loktak gi akhoi Manipur da gi loktak sinabagi loktak gi sinabagi khara pirakudni yade akhoi mapani gi silchar bhaya taroga akhoi mai lei sinai masi akhoi mai lei bangam da bagi film da lai isam samna sakhibe yum sing lising gan sakhibe yum sing bot cookies and mitegi yum masing gan maduda leiramba mi sing do displace ni ba hujik tamgi su singi su then yum sing do connection to mai sing do gi pesa kan anti thi de hoje si example ni then mai gi duma yam thina akoi hojik load shedding mak ke hydra su yam toina mun abani hojik mai se load shedding hydra su hoi imphal lekai da mutta bayai imphal east west mutta bayai thawal da mutta bayai sam mafam khara da di hojik mai si yam toin mut leba ma thaina ge khoi load shedding before prepaid akhoi gi tawdringi mamangi system du people du labne moreover inam na wera kolina amuka zum hele sai ising gi mai kang tharak ba du to wada to wadi send then GST da thina down wera bane all India gi state myam gi yang na bada mi gi na haigalak ba akhoi gi na mi thi da gi haidarak ba masina government gi shampoo da so ine public money da so ine ba adagi aduma leire adagi den lanai miyu singi government gi aina chawrakpa kano ni GST ga power department ga bijabani samane ade so excise su samane haidi revenue collection tok duri ba loising singda ju samane ba Chorchanpur gi yum mayam do mite gi yum mayam do somda pata lai lai tian swaida akang ma saraga khangju khangna ngangjen bayani pata loi lai ba tax serum gi dro Chorchanpur gi yum mi singdu loina Moirang da adagi Bishnupur da Lamboi Khongnang Khongda swaida loina relief camp da leire doi tiam thoktana saman khajin dana ingon question khre moi gi khasna ji kano singa relief camp da leibe mi singa kai de bisan thi de then land revenue Sijula Amaroi, Lady Film Duna, which ching is tongue with some money going, then power give them a lady, then GST lady, excise department, you had a saver. Upai elected and never had legalization going to Rido, Yugi. Means elected and a shampoozy, Sen Makunzi elected and a comment over where and put away type Togorena. But Sentana Pekes got a piracani, Pekes to the I could look down here to Tadaba Gumaneva. Lady by me, my arm should adogi Pekes in a corner Roheva. Malim gi koi sentum gi growth ki engine ji Indiana kamai to dana koi oiba ngamna bo khona gi kai ba somda tom neina gi dana masida kamai to gi kana gumba amatana resource person natragana koi gi madu yaur budili amatana hojik Manipur mai cha ibasi gi manam sida kana amatana masi pande ana madu gi tanja du lora kanda aina thamjari si India is signing aduga Manipur is bleeding Manipur is dying is in hana dum however hadi akhoi prime minister na matam chu pada gi basi akhoi India si akhoi gi magi 5 trillion economy 5 trillion hojiti akhoi gi trillion mari yodri manga yorga akhoi ahum suba thak tu dai kani hari ne matra adigi mo madugi akhoi gi magi top 3 da yauna ba honor pa matam si da akhoi gi north east Manipur yauna wang poksi madugi akhoi engine noi duri bani hype jam toin toin hai north east will be the engine for India's economic growth Chitoin haiba amani adagi atopa mana akogi India gi ex policy sa masdi da akogi madugi hard ogi duri sa masi Manipur yauna awang nung pokni haibasi adu so haigi bane I know ji hajari se cha manana akogi Amit Shah na Manipur da lakpa matam da aina same thing ji adum haigi basi wasi so
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯂꯥꯟ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯇꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯃꯤꯀꯞ ꯃꯤꯔꯥꯎꯈꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨꯃꯗꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯖꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 50,000ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯗ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯞ ꯂꯥꯎꯕꯒꯤ ꯇꯦꯡꯊꯥꯈꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯇꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯀꯞ ꯃꯤꯔꯥꯎꯈꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯜꯂꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 100 ꯑꯗꯨ 100ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯡꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯁꯤꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯉꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯣꯏꯅꯥꯏꯕ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯤꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯤꯔꯨꯔꯒꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯡꯐꯥꯎꯅꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯝꯕꯤꯌꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯟꯖꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯕꯁꯦ